Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas kapitulo 12 bersikulo 32. Di kay agbuteng basit nga arpan ko. Tapagayatan ni Amayo nga ikad kada kayo ti pagarayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno kanya. Kunak man no nagawid ka, idi naglive ka, manong. Kunak nga ron ang makawid, hak. Ang kurang pa yung magtilive ko. Ken in follow-up ko ngamin nagiti projects me. Inawagam nga rodan ni manong. Kanayon kami mat ngagsasarita. Ang amno adawros mo, wala si kante agawid ngagbakasyon di probinsya. Next month ton, manong. Amo matan, kareg-regular ko pa lang dito ospital a pagtrap-trabaho. Ibagam tulangan. Tapno mang tedak mat iti kwarta. Saanan? Ornongam laangan. Umanay matan ti sweldok nga iawid ko. Mang tedak tulata, ha? Maala, manganta nga rodan. Tani, nalami isan ti inorder ta amakan. Hello? Nanang, ni Bernday toy. Nakaring kapigayam iti kasting nga oras. Agparbangon gaya man, kat nasapak at talaga ang makaririing. Sa anak ngamin amakaw-awag kan ka iti aldaw, tamaturog akmat. Night duty ak ngamin ita. Apay nga imawag ka, no madama ti duty. Ang mga noong tanda ka ti supervisor mo. Kumustaan ka mat ananang? Kumusta kayon ngay kinitatang? Nasayaat kami latakan ni tatang mo ditoy. Jakmat ngaminan mauawagan dyan number ni tatang. Kung amin, naperdi ta cellphone na. Kasta ka di? Amok nga rodan no anya ti iyawid ko apasarabo inton agawidak. Agawid ka? Wala nang. Igatangak tuman ni tatang iti cellphone na. Ay, Agawidak inton next month. First week ti awid ko, nanang. Ngam di mo ibagbagakin ni tatang, ha? Tapno masorpresa. Daddy, awanin kwarta, kasapulak ti allowance. Kahit itod ko lang kan kay di kalman, ha? Kasano, gimatangak iti pabanglok kan sapatos ko. Sige mangted kan. An-anuam tinagado a kwartam, kat puro professional matanda iti anak mo. Sige. Mang tedak. Thank you, Daddy. Love you, Daddy. Oh, Manang Lita. Nakaumay ka mat. Ni manong mo, at nakadiditaon nagtibayong station? Ha? Kwa, Manang. Mapan ko kasarita. Sino ti masapol yun? Ti asawa. Ada di taunag. Kalkalpas mi anak sarita. O sige. Ti awanan bain a babae. Kabsat, nalaka ita ti presyo tinateng. Iswa di yung mabalin nga ipapili ti presyo akayat yo. Selo, Lita, agsarita ta. madama ti panaggatang ko itinateng. Lita, Uraya ka malpas ti panaggatang mo. Lita. Agsarita ta, di nakliklikan. Nasabat ko ti babaim. Lita, nagado ti tao ditoy. Di na kumamot ibabain. Wen, agsarita ta inton madamdama. Urayam amalpas ti transaksyon ko. Anya klase ang lugar na ti pagsaritaan ta? Likod lang ti buying station. E dinto ta kadagiti class a restaurant ti pangipipanam iti babae? Agtal na ka man. Di naksirmunan dito eh. Tano maumaak.
Panawan ka. Ang bakasyon ni Bern. Iti pa nagbakasyon na dito ya. Saan mon ang mailibak ang nabayag na kun aluklukwan? Apay nga ibagbagang pailangan kanyak dagita. Kaya't mo ang makita ti anak mo ti araramidom mapanang lukluko kanya? Apay nga min nga ipakita. Kan maysa, diadal ni Bern. Adaanan iti bukod a kapanunutan. Mahawatan na no ibagakan kwa na, nga awanan ti panagayat ko kan ka. Papanantaman na, boss. Inakdagasan ni Sarah. Unak man no agawid ka. Imay itay ni misis mo. Amumat ang nabayag kamin asaan nga agtenten na. Amo, boss. Unak na pinungutan ka ni Manang Sara itay. Problemak, tagawid kaya man ni Bern, anak ni. Mamuan na sa bali ti kabalay ko. Ay na, 18 anyos ko naman. Ay, nagpintas abalasan. Sige, isardang mo dito ti kotse. Ah, Urayanak dito Ag-withdraw ak lang iti kwarta. Sigurado, dumawat manen ni Sarah. Ay na, inlutuan nakmanen ti ado ang makaninanang ko. Amumat nga agdaydayan ta. Ramanamla ang dagita nga specialty. Diyak kaya ti lumukmag nanang. Takayumat nga min kat 14 sa ti waistline nyo. Katsika, 24. Ay nananang, narigat ti nurse analukmag. Oray ni Manong Noel idinagkita kami kat limukmag. Ala, rugyamon timangan. Wan gayam, ni tatangay. Sumangpot inton madamdama. Ado nga min ti aglako itinatang di tabayang station. Negosyante latta ni tatang. Ado siguron ti suki na anya. Ay, iso ti kayat dagiti farmers a pangilakwan iti produkto da. Nasamit mo't day ti linutom nanang. Ay na, kasta unay mo't ti tabana. Ay na, rumbang kumaadwa kami kin ni Manong Noel tinagbakasyon. Taiso ti mangibos iti linutom. Awan mo't ti tao dito buying station mo. Awanan na taldawan, ngaminton madamdama, umaduda manen. Inururay da ka iti balay. Ngamdi da kamot na uray. Iso asya kun ati imay dito'y pwesto. Kinapudno na, umayak kumamot ket. Ate kayang bisita. Dad, asino dayta? Mapantan na, Bern, anak. Agawid tan. Ayon ni nanang mo. Ada ijerwar tatang. Mapantang arudan. Kumit kita ti babae. Apay, asino dayta? Anya ti mapaspasamak dito eh. Kan, asino di babae anangawag kini tatang itidad? Awan man lati na ibagbaga ni nanang, tunggal agsarsarita kami iti telepono. Dayta, nagandaran tilugan ni tatang. Siripot na. Tangan ti Rabi. Rumwar ni tatang. Anya ti kayat asawan da ito eh. Nasayata nakariing ka na. Nakasaganan ti kape kan pandisal di talamisaan. Nanang, Anya ti kahit mapamigatan, ta ilutuan ka. nanang, ni tatang. Amumoten ni tatang mo, masapsapa pumampanaw. Taahen ti lakat nga rod. Awan ti masnop nga oras nga irorwar na dito'y balay. Nanang, kinitak ti kabinet ni tatang. Awan mat dagiti bado na ijay. Kasla saan mat nga gigyan ditoy. Ada ijay nga to dagiti badbado na. Di na ngamin kayat ama ilalaok. Iso nga amin abado na isina. Sige, ang kapitan. Tama pa anak man gumatang iti special adaing apamigatam. Kumusta nga dito balay? Mayat matmanong. Ay na, ninanang. Nakad-ado ti lutluto na.
Madadadaan lang tadyak mo't makapangan iti ado. Ne, sayang Nagawid akmat ko ma. Ay, kasaritak man ni tatang? Awan dito aday di pwesto na. Ay, agsardeng ko man iti kasya trabaho na. Ta ora ipatuludak iti kwarta na. Manong, Apay? jak amo no kasano nga ibagak dayti kan ka. Ti anya? Jak mo't maiturad dagdamag kin ni nanang. Anya? Saan dansan nga agdandan na kin ni tatang. Ne, aguri ka man. Anya ti kayat mo asawan? Jak amo manong. Ngam addan sa babae ni tatang. Anya? Basta update ta ita. Rumorta. At dati balasang ko iti balay mi. Isu jay nakita ka babae? Isu day jay tin nurse nga anak mo? Wen, so apa nga asim. Saan ta pala nga kita? Ta nagbakasyon ti anak ko. Jak denggan day ta apakaasim. Takasapulan ka matita. Uray iti daytoy lang nga kundaway. Kayat mo agumurakan ka? Kayat mo ngaksinatan? Kasta ka di? Sara, Sige, subliam dayjay nga asawam. Apay, tikunam, saan ka ang may sukat? Ado dita ti mangayat kanyak, selo. Saan la asika? Romel. No adamang damag kanyak, wano mang biro kanyak. Ibagama di mo ammo ti ayan ko. Kat, agkuyog kayo mat ka ni Sarah? Awan bibiyang mo ditan. Surutam laang timbagak. Uwan matkit di Agbantay ka dito'y pwesto. No daw may aglako, ibagam, ngayon ton bigat ti panagsubli. Umay ka nanang. Ipaparlor ka man mat. Sana na, bakit akon? Treat ko daytoy kan ka. Ipapukis ko day tabuok mo. Kan ipamanicure ka mat Si kakit di man. Isong agrobot kan tamapantan. O anya nanang. Kayat mo ka di daytoy abag. Tagatanga kon. Nakangingina mo. Uray Nanang. Ni tatang daytoy Ha? Kadwa na ti babae anakitak ijay pwesto na. Nakaarakop pa'y ti buisit a babae. Apay nga inlimad yu kada kami daytoy nanang. Nabayag na kayo gaya man aluklok kon ni tatang. Diyak kaya't aguraan yun ni tatang yo. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak la nagtagtagari. Takayat ko ada kayo amis mo ti paggapuan na. Bern, Lita, Anya klase ka nga asawa kan ama tatang. Apay anaaramid mo alino ko ni nanang. Apay! Nanang, para kada kayo daytoy abaligi. Sikat ipangisagutak daytoy apan nakapromote ko. Kas manager. Maragsakan ak unay kan ka, Noel. Isong etamat lang nanang, sumurot kan kanyak. Kayat ko sikat ikaduak nga agyan iji apartment ko iji Manila. Kasanon daytoy balay tayo. O di, ipaabang nyo. Wano saan, ilako yo. Isumot lang may sakay dito eh. Ay, Urayin nyo ka din agsubli ni tatang. Manon atawan na sana nagparparik na ka na tayo. Binaybayan na tayon. Simurot iti dayja babae na. Nanang, saan na kayo nasublian ni tatang? Nanang, inton kasara ko, agpaseksi ka, jay kalaingan a make-up artist ti ayabak. saan bakit akon? Simple laang ti kayat ko. Anya a simple, kat no ingatangan kan itibadong. Isupay a paggastusam. Uray tananang kamat. Uray pa'y mano ti gastusak, basta para kan ka aramidak. Kan, tapno naragsak ka. Wan, ngam, naragragsakak pa'y kumano. No, Ay nananang, agluha kamatan. Kasarkon inton bigat. Apay ngay ngagsangit ka. malagip ko laang ni tatang yo. Ay nananang, baybay-an yun day jay.
Insukat na kan iti ubing. Pimanaw, ngam aging gaita. Saan pa'y nagpakpakita? Iso abay-bayan yun day nanang. Saan yun alagipan pa'y? Iso ti amayo. Urean niya pa'y ter aramiden niyo. Awan mabalin niyo ta iso ti amayo. Nanang, please. Kayat ko anaragsak ti aldaw ti kasar ko. Kayat ko anaragsak ka para kanyak. Iso pang aasim, nanang. Saan mun alagipan pa'y ni tatang? Asikasum dagiti bisita, Bern. Saan nakapakadalagan? Adapay dagiti agsangpet nga office mate ko, nanang. Manang, ada bisitam. Bisita ko na, Noel? Bern, umay kantoy jayan mi inton mandamdama. Sangun mi lang ti bisita. Sige, manong. Sino nga tati bisita? Kabagyan. Selo? Pakawanin nak, Lita. Ne. Apay akas tati lang ha. Kasla nagsakit ka itinabayak a panawan. Nakakutkot tong kamatan. Binaybay anak ni Sarah. Hindi awanin maala na kanyak akwarta. Imayak, pagkidawak iti pamakawan mo, Lita. Nadagsan man na problema ti tumtang iti biyag tayo. Ni Apo Diyos ti tumulong kada tayo. Beno papagayam, di taan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, iti daytoy a programa. Dala, kinapudno kanya.